Kua tino piki ake te tautoko a ngā kaipōti Māori i ngā kākāriki. Hei tauira, te kaumārima me te haurua ōrau o ngā kaipōti i te rohe o te taitonga, i tuku i wā rātau pōti āropu ki a rātau. E whitu ōrau noa te tautoko i te kōwhiringa pōti i te taurua mano māwaru. Kei a rā paera tāwhai ngā whakamārama. Kua tae moata mai te kirihimete mo te rōpū kākāriki. Very excited for my new caucus. We have a significant number of new MPs coming in, a large number of new women and one more Māori woman, Denise Roche. Neke atu i te tekau ōrau o ngā pōti i haere ki ngā kākāriki, tekau mā toru ngā tūru pāremata. Ko tētahi o ngā mānai tō rangapū hou, ko tēnei uri o ngā tiraukawa me ngā tihuri. Pretty overwhelmed actually. It's just starting to kick in now what the responsibilities are and what it means. Kei te whakarere ana mahi māra ki te kāina, kia whai reo te Māori kākāriki nei ki roto i te whare pāremata. We have a lot of work yet to do about the Treaty of Waitangi and having that recognised. We've got a lot more work to do about kaitiakitanga. Tokorua ana tamariki kei te mautere o Waiheke rātau e noho ana kei te mōhioa ia ka uaua nā uaua tana o tāna mahi hou ki tōna whānau. Matariki, my daughter, is 13 and you know, she's got the school dance on Thursday night, so we're trying to work our way around how I get to be in two places at once. I think it's going to take a little while before we kind of come together. Kei te marama ia he aha o nā wawata mo tāna mahi hou. Waste, yep. For years I was called the rubbish girl on Waiheke because I was working in waste education. So I want to relook at the Waste Minimisation Act, which was a Green Party Act by the way, and see if we can step that up a bit so we can get more diversion from the waste stream. Hei a popo tīmata i ngā mahi a te wahine rāpihi me te rōpū kākāriki, i tā rātau hui a rōpū ki te whananui ātara. Rā pāre tāwhai te karere.